Ninsabu determinati li niddiversifikaw is-sistema tal-edukazzjoni f'pajjiżna fil-waqt li nżommu l-livell għolli ta' kwalità. Stqarr dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li żar is-St.Martin's Insistute fil-Ħamrun. Din l-istituzzjoni toffri diplomas u degrees fil-computing u xjenzi soċjali b'kollaborazzjoni mal-University of London. Mawanius il-prinċipal tal-iskola, Charles Tewma, tkellem dwar is-sodisfazzjon tiegħu bl-ammont ta' studenti li jiggradwaw kull sena. U l-iktar ħaġa li żommni għaddej huma sħabi ta' dan il-kulleġġ huwa li għandna ekonomiji li huma ħafna kbar minn tagħna. Vien nista' nittejni li pereżempju Singapore f'da żmien kollu kellhom 2% tal-gradwati tagħhom li ġabu first class. Aħna f'daw 13 sena vera kburin illi l-fuq minn 50% tal-gradwati Maltin ġabu first class. Fost oħrajn tkellem żagħżugħ li għandu d-diżleksja, iżda li blajnuna individwali u dedikat tar nexxielu jiggradwa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li hija din it-tip ta' edukazzjoni ta' kwalità li tassigura suċċess għall-individwu u suċċess għas-soċjetà Maltija. Tkellmet ukoll Ying Yujun, magħrufa f'Malta bħala Joyce, ex-studenta tal-istituzzjoni u li llum taħdem full-time tat-tira lill-istudenti Ċiniżi lejn Malta. Stqarret li l-ftehim bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u rappreżentanti Ċiniżi f'Mejju li għadda kompla jtejjeb il-possibilità ta' skambju bejn iż-żewġ pajjiżi. Permezz tal-ftehim, degrees u diplomas bejn iż-żewġ pajjiżi huma rikonoxxuti. It has been quite a long time, and now it's made it happen. And 3 weeks ago, Charles, the principal, and myself, we went to China, and we already got a lot of positive feedback from students and parents who are willing to come to Malta, and it's positive feedback and the message encouraged us to make more investment and to continue to promote and to take the Chinese markets. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li Malta tista' tagħmel ferm aktar biex tattira leha studenti barranin. Is-St. Martin's Institute qed jimmira li jżid l-istudenti tiegħu b'1000 sas-sena 2020.